na giúnsacha mar a níos an stádaí ac in héin. Is an stádaí agat féimi tú, sentence atá sig le bha, character, có ha ans an stádaí agat. Rút a ha an character a gianú, G ha an character agat a gianú. Áte, cáit a bhil an character agat. Spéis corach étar gach fachgal, poingstat ag ddírig sentence. Seo characteran a gcuidigh bhean stádaí agat. An é mami, daddy, do fiúr, do bhrear, úsa. Seo rútan a gcuidigh an character agat a bhí gianú, mar a pentig, a clúich géime, a tógal rútan le blochgichan. Áte, cáit a bhil an character agat. A bhíliad ans farc, ans a chuile, an trai. Bha, spéis corach. Có hans an stádaí agat. Spéis corach. G han character agat a gianú. Spéis corach. Cáte bhil an character agat. Poingstat. Éisiamplar. Bha, mi, a rúig, ans, a farc. Bha, mi, a rúig, ans, a farc. Cleach na fachclaran son do chuideachig. Ha na dahan déagach rút ans na fachclaran.